Hey. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta furaha moyoni. Lazaro alisikia sauti ya Yesu akiwa kaburini. Tabita alifufuliwa, Petro alimwamsha usingizini. Nguvu ya ufufuo yaweza kuisha tena. Nawe mpendwa uisikie, maisha yako yabadilishwe. Ufufuo, ufufuo. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta furaha moyoni. Unakuwa na supernatural abilities. Kwa jinsi hii, dhambi, umaskini, magonjwa, kifo vinaishia hapo. Unakuwa zaidi ya mshindi. Lazaro alikuwa amekufa siku 4 na ananuka, lakini Yesu alifufua. Ukiamini leo, kila kilichokufa maishani mwako kitafufuliwa. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta amani maishani. Nguvu ya ufufuo yaleta furaha moyoni. Profesa usitarugamba, rafiki fieldi masho wa Yesu waambie. Jiwe ataondoa, nuru atangaza. Jiwe ataondoa, nuru atangaza. Jiwe ataondoa. Maishani mwangu, nguvu ya ufufuo